Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Segideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, egizu mundu honek zure asmoen neurrian aurrera egin bezala. Emaiezu herri guzti egiazko pakea eta Elizari zure zerbitzu santuan zintzoki irauteko poza. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburutik, gorez ditzagun gizon onak, gurean baso izatakoa, batzuek ez zuten horreipen utzi, haien bizia bukatu zenean, berak ere bukatu egin ziren. Izan ez balira bezala itzaki ziren, eta berdin haien aurrak haien ondorean. Ez horrela gizon onak, haien itxaropena ez da bukatu, haien egite onak beren jatorrian irauten dute. Haien ondarea seneetara igaro da. Haien seneen zintzo jarraitzen dioten elkargoari. Baita haien seneen seme ere haiei esker. Haien oroipena beti iraungo du, eta haien maitasuna ez da itzaliko. Jaunak esana. Jende taldeak goraka eta osanaka hartu ondoren, Jesus Jerusalemko jauretxean sartu zen. Begiratu zituen liburu guztiak eta Betaniara abiatu zen 12ekin, berandu baizen ordurako. Biharamonean Betaniatik atera zirenean, Jesus gosetu egin zen, eta ostotan zegoen piku ondo bat urrutitik ikusita, han zerbait arkituko zuelakoan joan zen, eta bertara iristean ez zuen ostoa besterik aurkitu, ez baizen piku denbora. Orduan, hau esan zion, ez bezain inoiz zure fruiturik jan. Ikasleek ere entzun zuten. Iritsi ziren Jerusalena eta jauretxera sarturik, han salerosketan ari zirenak botatzen hasi zen. Irauli zituen diru trukarien mailak eta uso saltzaileen aulkiak, eta ez ziren uzten jauretxe barruan eskuetan ezer eramaten. Gero erakusten hasi zitzaien esanez, ez aldago idatzita, nire etxea otoitzetxe izango da herrialde guztientzat. Zuek ordea lapur zulo egin duzue. Entzun zuten hori apaiz nagusiek eta idazlariek eta ura nola galduko zebiltzan, baina beldur zioten, jende guztia txoraturik baizeukan bere erakutsiekin. Ilunabarrean, hiritik kanpora atera zen. Biharamun goizean berriz igarotzean,
piku ondoa zainetaraino ihartua ikusi zuten. Pedro oroiturik honela esan zion Jesusi: begira maisu, ihartu da zuk madarikatu zenuen piku ondoa. Jesusek erantzun zion: izan ezazue siniste Jaungoikoagan. Egiaz diozuet, mendi honi norbaitek esaten badio, ken zaitez hortik eta zoaz itsasora, bihotzean duda mudarik gabe, baizik gertatuko dela sinistuz iritsiko du. Horregatik diozuet, sinistu ezazue, otoitzean eskatutako guztia iritsi duzuela eta hartuko duzue. Eta zutik otoitzean ari zeratelarik, norbaiten aurka zerbait bati baduzue, barka ezaguzue, zeruetako zuen aitak ere, barka dezaizkizuen zuen pekatuak. Jaunak esana. Berriz ere, urtean zeharreko garaiera bueltatu gea. Bizitu ditugu garizuma eta Paskoaldia. 3 hilabetez, esan genezake, beste koloreak erabili izan ditugu batez ere, morea eta gero txuria. Eta berriz ere, urtean zeharreko garai normaletara bueltatu gea. Esan genezake, normaltasunera liturgiari dagokionez. Baina, pentsatu behar dugu, normaltasunak beti garrantzi handia daukela. Jaungoikoak asko estimatzen du, egunerokotasunean egiten ditugu gauzak, eta garrantzi handia dute egunerokotasun horri eustea. Askotan, esan genezake, deus berezirik gabe, egun oso antzekoak, eguneroko lanak, hoiek maitasunez, gogo honez, eta esan genezake alaitasunez egiteak izugarri balio du Jaungoikoaren begietan. Horregatik, oraingo garai, esan genezake, urtean zeharreko garaia horretan ere, ez dela zeinen importantea den normaltasuna, egunerokotasuna ere. En este evangelio que acabamos de escuchar, podríamos decir muchísimas cosas, porque han aparecido cantidad de cosas, digamos, que podrían ser reseñables. Yo voy a citar 3. La primera, hemos escuchado cómo Jesús nos dice, fueron a Betania. Betania, en otras ocasiones aparece también en el Evangelio, era donde vivían sus amigos, Lázaro, Marta y María. No, en este caso no lo dice, que habían estado con ellos, así como otras veces aparece. Jesús fue a visitar a sus amigos y entonces Marta empezó a preparar las cosas y María, sin embargo, estaba hablando con él, etc. En otro momento le habían avisado que estaba muy enfermo y ya cuando llega había muerto, etc. Vemos que eran unos amigos muy cercanos a Jesús y en esta ocasión es imposible pensar que fuese a Betania y no estuviese con sus amigos. Vemos que en el Evangelio no aparece evidentemente todo lo que hace Jesús cada día como una crónica, pero vemos que, por ejemplo, con estos amigos tenía un trato grande y que Jesús ahí seguramente estaría en casa de sus amigos, hablaría con ellos, se encontraría y vemos la importancia que le da Jesús a la amistad humana, a acordarnos de los demás, a visitar a la gente, a acoger también a los que vienen a visitarnos. Son cosas pequeñas, pero que tienen un valor grande para Dios, hasta el punto que llegó a decir a Jesús, el que dé un vaso de agua, porque tiene sed a uno de estos pequeños, es como no quedará sin premio en la vida eterna. Es decir, la importancia que da Jesús a esas cosas humanas, pequeñas, que nos hacen más agradable la vida unos a otros. La segunda idea que quería decir es, hemos pasado de estar con sus amigos a entrar en el templo, Jesús, y aparece tremendamente enfadado. Son pocas las veces que aparece Jesús enfadado en el Evangelio. No es la única, hay varias, pero muy pocas veces aparece enfadado. Siempre vemos a Jesús lleno de misericordia, incluso lo vemos con muy buen humor, haciendo bromas, poniendo motes a los apóstoles, cenando con gente, acogiendo a gente que está sufriendo, consolando, animando, pero hay unas pocas veces que Jesús aparece enfadado. Nos dice este Evangelio que incluso volcó las mesas
y tiró las sillas de los que estaban haciendo ahí, porque estaban en el templo bebiendo, gritando, no respetando la santidad del lugar. Nosotros, cuando nos enfadamos, suele ser porque no somos capaces de contener nuestra ira. O muchas veces nos pasa eso, algo nos molesta mucho, algo nos saca de nuestras casillas y no tenemos la fuerza igual de... Luego, a veces nos arrepentimos de habernos enfadado porque decimos o hacemos algo que no hubiésemos querido hacer, porque no tenemos ese dominio total, digamos, de nuestras pasiones, de nuestras... Sin embargo, en Jesús no era así. Jesús no es que se enfadara porque había perdido la paciencia o había salido de sus casillas. Cuando Jesús se enfada, es un enfado pedagógico. Es como cuando estamos escribiendo un papel y subrayamos una línea o ponemos con algo especial, un rotulador, para que se vea que eso es muy importante. Cuando Jesús se enfada, no es porque tenía un pleno dominio de sus pasiones, no es que estaba con un mal día, había dormido mal y entonces empezó a tirar las mesas, sino que Jesús, cuando se enfada, es para que nos demos cuenta que aquello por lo que se ha enfadado es muy importante para él. Por eso quiere Jesús, en este caso, enseñar a la gente que estaba con él la importancia que tenía respetar la santidad del templo. Estaban allí los vendedores y parece ser que se aprovechaban de la gente, les cobraban muchísimo más de lo que valían las cosas, entonces tenían que llegar para hacer los sacrificios, comprar unas palomas o lo que sea, y les cobraban. Entonces Jesús, y estaban gritando, estaban sin dejar rezar a la gente, y por eso Jesús aparece de esta manera, tan poco habitual, volcando mesas y tirando sillas, pero es sobre todo para que entendamos la importancia que tiene eso. Y finalmente, y con esto voy a terminar, podríamos decir más cosas, pero voy a terminar, nos habla Jesús en este Evangelio de la fuerza que tiene la fe, la fuerza tan grande que tiene la fe y la confianza en Dios. Es algo que nos da una fuerza grande para vivir y que quiere Jesús que lo agradezcamos y lo cuidemos. Nos pone un ejemplo, evidentemente yo entiendo que es una expresión aramea o es una forma para que entendamos la fuerza que tiene. No lo tenemos que tomar de una forma literal, evidentemente. Pero nos dice, si alguno le dice a ese monte, arráncate de ahí y tírate al mar, sin ninguna duda, con confianza, sino creyendo que puede pasar, lo conseguirá. Es decir, en otro momento dice, si tuvierais fe con un granito de mostaza, etc. Jesús quiere recordarnos y darnos cuenta la fuerza grande que tiene la fe, la fuerza grande que tiene la oración. Le pedimos a Dios que nos fortalezca en esa fe y nos llene de agradecimiento a Él por esa fe que hemos recibido, la cuidemos, la cultivemos y también la compartamos. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan. Fedearengatik pertsegituta bizi diren guztien alde, jangoikoak bere indarra eman dezaien eskabitzen dugu jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Luisa Otxordorena jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egitezan eskabezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
betiko saria ekarte zaigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jaun, zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guztiru beti ereko horri. Munduan diren guztiak zuk egin dituzu, denboraren handiak zuk ezarri, gizakia berriz zure irudiko egin dezu, eta guztiak beroren esku utzi dituzu, zuk egindako guztien nagusi izan dadin zure izenean, eta zure egintzan iragarrietan beti zu gora zaitzan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bera, goresten dute zerurunek ekeruek edako jengeruek beti eta beti kantatuz. Santu, santu, santua, ginen guztien, taiko jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu erizkizu bada, oditako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zegoala, ongi hartu, eta eskerrak eman zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzen zuen eta jan guztiok ondatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karizaturik, danezet eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edamen guztiok ondatik. Hau nire odolaren karizat data, zugarri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbaminaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure egiza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizkeko itxaropenean joan diran gure segideak. Eziki, Luisa eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin. San Jose, bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan
goikoren mindotxaula munduko pekatuak kentzen duena zoriontsua jaunaren maila deitua. Jauna.